Uyu munsi turagaruka ku ndege y'igitangaza Gulfstream, indege igendwamo n'abifite gusa, indege y'igitangaza, indege iteye amabengeza, indege ifite tekinoloji ihambaye. Iyi ndege kuyibikaho bisaba kuba uri umugwizatunga byahiriye wo ku rwego rwo hejuru. Ubu bwoko bw'indege ni indege zigendwamo n'abajejetafaranga batandukanye, harimo ibyamamare muri politiki, imikino, umuziki ndetse n'ibindi. Ni indege zihenze kandi zirimo ikoranabuhanga rigezweho, ziriruka zikagenda urugendo rurerure zidahagaze, kandi uyirimo aba yizeye umutekano kuko ari indege zitonderwa cyane mu gukorwa, hakirindwa ko habaho ikosa iryo ari ryo ryose ryazigaragaraho, kuko byatuma zihararukwa n'abazitunze bakaba batangira kuzishisha zikabura isoko. Gulfstream ni indege zicurwa n'ikigo Aerospace Corporation, kikaba ikigo cy'Abanyamerika. Uru ruganda rwashinzwe mu mwaka w'1958, rushingwa na Allen Paulson. Ubu icyicaro gikuru cy'uru ruganda kibarizwa i Savannah ho muri leta ya Georgia. Ubu Gulfstream imaze imyaka 66 yose muri aka kazi ko kubaka indege z'igitangaza, zikundwa n'abifite kubera imiterere yazo, ibaha umutuzo mu kirere mu ngendo baba barimo cyangwa se bakorera ahantu hatandukanye. Abakozi 19,000 nibo bahawe akazi n'uru ruganda rwa Gulfstream ahantu hatandukanye ku isi ngo batunganye imirimo yarwo ibashe kugenda neza. Bamwe muri bo bakorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bwami bw'Ubwongereza, Brazil n'ahandi hatandukanye ku isi. Gulfstream igiye ifite inganda cyangwa se amateranyirizo y'indege, assembly. Uru ruganda ruvuga ko kuva rwatangira imirimo yarwo kugeza ubu rumaze kubaka indege 2,000 zonyine. Izi ndege zikaba ari izitwara abantu bake, zikaba indege zo mu bwoko bwa private jet. Gulfstream ikaba irimo amoko 8 atandukanye nka G280, G400, G500, G600, G650, G650ER, G700 ari nayo iheruka ku isoko, ndetse na G800. Ubu bukaba ari bwo bwoko 8 buzwi Gulfstream icuruza ku isoko. Uru ruganda rwatangiye rukora indege zigendera ku muvuduko wa kilometero 3,540 ku isaha, zikogoga ikirere ku butumburuke bwa metero 7,620. Izi ndege za mbere zabashaga gutwara abagenzi 12 gusa bicaye neza. Nyuma Gulfstream yaje gutangiza amavugurura ku ndege zayo, ndetse itangira no kubaka indege zo mu kiragano gishya. Nk'ubu ku itariki 16 Mata muri 2008 uru ruganda rwatangaje ko rugiye kuvugurura indege zabo zikagendana n'igihe, zikongerwamo ubushobozi bwo kuvuduka, zikagirwa ndende kurusha uko zareshyaga, ndetse n'aho abapilote bicara hakagirwa hagari, hakanongerwamo ikoranabuhanga rigezweho. Gulfstream yatangiye amavugurura yayo ku ndege nshya yise G650. Ni indege yahawe ubushobozi bwo kuvuduka cyane kurusha izari zisanzwe, dore ko iyo imaze kwicara ku muyaga inyaruka ibirometero 12,960 naho ihagaze. Mu gihe cyayo G650 niyo yari indege y'abantu ku giti cyabo inyaruka kurusha izindi. Iyi ndege kandi ifite ubushobozi bwo kogoga ikirere hejuru cyane muri metero 15,540. Ibi byo kugurukira hejuru cyane bituma idahura n'ibibazo byo kuba yahura na airline traffic cyangwa se umubyigano w'indege mu kirere, ndetse ubu butumburuke butuma ikwepa ibihe bibi biterwa n'ihindagurika ry'ikirere. G650 za mbere zasohotse mu ruganda mbere y'uko umwaka wa 2009 urangira, zisohokana na G280 zari zimaze kongererwa ubushobozi bwisumbuye kubwo zari zifite. Izi G280 zo ni iza mbere ya 2. Icyakozwe ni ukuzongerera ubushobozi zitari zisanganywe ngo zigendane n'igihe. G650 ya mbere yasohotse mu ruganda yakoze urugendo rwayo rwa mbere ku itariki 11 Ukuboza muri 2009. Uru ruganda rwa Gulfstream ni rwahagarariyeho kuko rwakomeje kuzamura ubushobozi bw'indege zarwo ndetse no gukora izindi nshya. Muri 2012 rwatangije umushinga wo gucura ubundi bwoko bushya bw'indege G600, iza ifite ubushobozi n'ubwiza birenze ibya Gulfstream G650. Muri 2012 kandi nibwo Gulfstream yavuguruye G500. Iyi G500 ivuguruye yakoze urugendo rwayo rwa mbere ku itariki 18 z'ukwa gatanu 2015. Ikurikirwa na G600 nshya yo yagurukijwe ku itariki 11 Ukuboza muri 2016. Ubu nibwo yagurukijwe bwa mbere, ariko itangira gukoreshwa neza muri 2018. Muri 2021 nibwo Gulfstream yashyize hanze ubwoko bushya bw'indege aribwo Gulfstream 800 na G800 ivuguruye. Gulfstream 800 nshya na Gulfstream 800 ivuguruye byashyizwe hanze muri 2021. Gulfstream 700 yo yashyizwe hanze mu mwaka wa 2023.
ikaba ari nayo ya nyuma mu zizwi uru ruganda ruheruka gushyira hanze, ikaba ari nayo ya nyuma mu zizwi uru ruganda ruheruka gukora. Kugeza ubu Gulfstream ifite ubwoko 8 bw'indege buri hanze, bivuze ko buri ku isoko, buri wese ubifitiye ubushobozi yakwigurira. Reka turebe Gulfstream imwe ku yindi muri ubu bwoko 8, turebe abantu itwara uko bangana, urugendo igenda uko rungana, ndetse n'uko buri imwe ireshya. Iya mbere ni G700, ireshya na metero 33 n'ibice 5, igenda ibirometero 13,900. Iyi ijyamo abantu 19 bicaye neza. Iyi kandi niyo iheruka gusohoka bwa nyuma, ikaba ari nayo ikosha cyane kuko igura miliyoni 80 z'amadolari. Hari na G800 ireshya na metero 30 n'ibice 4, ikaba yirukanka ibirometero 14,800 idahagaze. Yikorera abantu 19 bicaye neza. Yo igura hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 78 z'amadolari. Hari kandi na G650AR ivuduka ibirometero 13,900 idahagaze, ikajyamo abantu 19. Yo ikaba ireshya na metero 30 n'ibice 4. Hari kandi Gulfstream 600 yo yikorera abantu 19, ireshya na metero 30 n'ibice 4, ikaba ibasha kugenda ibirometero 13,000. Iyi nayo yikorera abantu 19 bicaye neza. G500 yo igenda ibirometero 9,300, ikaba ijyamo abantu 19, ireshya na metero 27 n'ibice 8. Naho Gulfstream 400 yo nini kuko ireshya na metero 26 n'ibice 3, ikajyamo abantu 11, naho ikanyaruka ibirometero 7,800. Iya nyuma muri Gulfstream ziri ku isoko ni G880, ireshya na metero 20 n'ibice 4. Iyi yikorera abantu 10, ikabanyarukana kilometero 6,700 idahagaze ahantu na hamwe. Iyi Gulfstream nubwo yavuguruwe irakuze cyane kuko iri mu kiragano cya kera. Uko izi ndege zirutana mu bushobozi ni nako zirushanya mu kuvuduka ndetse n'ubwiza. Ni indege usangamo uruganiriro rwiza, ibyumba byo kuruhukiramo byiza, ibikoni byiza, ubwogero n'ubwiherero by'amabengeza, ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho. Ubu ushaka kugura imwe muri izi ndege byamusaba kuba afite byibura miliyoni 10,750 by'amadolari gusubiza hejuru, kuko iciriritse igura hagati ya miliyoni 10,750 by'amadolari kugeza kuri miliyoni 16,950 by'amadolari. Izindi ziri hejuru y'icyo giciro. Ihenze kuzirusha nk'uko twabibonye ni G800 ya miliyoni 40 z'amadolari. Izindi zikabarizwa hagati ya miliyoni 10 kugera kuri miliyoni 75. Ngibyo byose by'ibanze wakwibaza kuri izo ndege z'ibikomerezwa zitunzwe dore ko kuva aho uruganda rushingiwe rumaze gukora indege 2,000 gusa. Byumvikane neza ko zitunzwe na bake ku isi, abazitunze bakaba ari abarusha amafaranga abandi. Ni indege z'abanyamafaranga mu ngeri zose: abanyamuziki, abakinnyi ba filimi, abakinnyi b'imipira, abanyapolitiki, abanyamadini, ndetse n'abandi bayaronse. Izi ndege nk'uko twabibonye zikundwa na benshi kubera ukuntu ziteye, zitanga umutuzo, kwihuta kwazo, ndetse n'ikoranabuhanga rihanitse ribirimo. Nibyo bituma abajejetafaranga bazikunda kuko ziborohereza ingendo zabo za buri munsi. Niba utarakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse.